asmara Nina yang tresna beline kapining adi bungan kena beline sampun beli mangan kosan balasan surat adine tadi rasa gampang kena beline buka megantung beline dua adonan adine di jantung beline itu masih ada adi ingat itu sih percaya berlangsung berangkat beline bareng-bareng sambut beli mangan kosan balasan surat adine bagi rasa gampang kena beline buka megantung buka megantung tanpa jantung.